Kumshi benta jong ka jing late pule study tour jong ka Committee on Estimates jong ka yung Robert Hawan ka jela Meghalaya ka balayalam daw MLA bat chairman Meral Bons kalapelong ka jing yalang kren bat ka Committee on Estimates jong ka yung Robert Hawan jong ka jela Rajasthan Jaipur hagas ngi balang kanai ka jing yalang katmu banyasam ya ki jingmut bat kirkom trekam ki babhatam Kibaya day bar kajing troikam bat kirkom troikam jong ki committee baper kajing yakren kilong halor kajing penklanya kajing pengor ya kapisa tingka ban penklanya kajing penkela hakar kom sensyar ban penbha ya kilat kilenti ban budin ya kajing pelut jong ka surka baro artali ki committee kilaya samru ya kajing syampang halor ka benta jong ki bor thawan hakaba pentikna ya kajing kitkli bat kajing longkho ya ka sensyar khadar laong ka kruwa Hagane ka kunhon na Meghalaya ki kunthop ya iba Meral Bons badai chairman iba Miyani Dishira iba Remington G Momin iba Daman Bai Lamare ba Gabriel Walang nakaliang jong ka Rajasthan Legislative Assembly Committee lamikmat dai chairman Arjun Lal Jingar harangkat kitkhot Amit Chauhan Arjun Lal Arjun Singh Bamania Gurvir Singh Chotu Singh Jiva Ram Chaudhary, Pratap Singh Singhvi, Mano Haram Handra Kumar, bat Usharta. Kumshi benta jong kane ka jing lej ngo ka Meghalaya committee kala lej ru ban lej ngo burom ya ulampang ka yung dorbar thawan kal jela Rajasthan. Ka jing ekran kala longkum ka rensan ka bakongsan ban kentiu ya ka jing troilang hapreng kinong thawan bat ban penklan ya ka jing troikam jong ki committee thawan hakaba kentiu ya ka jing long renti hakaliang ka pisa tingka bat ka jing sensyar ka babha laong ka kruwa